त्यांची صلاحیت असते आप पेंडागही वस्ता हेब सरपत भी तो आई वास्ता बाद वजीफा चूँकि सेहत कार्ड गुशनते के इलाज वास्ता या वजीफा चौकानी इलाज ये चिच्चू हल्लिमी ताकि आवती तवज्जहा या दिलगोश आवती फन वेज़ सरा बेदम बती ला पे सरा दंते मतलब ला पे दरगे जगह लाजम आइए फन सरा असर कभी तो ये बात चीज़ कुछ زاجان گپیشن کے فنکار ہم ایک راج یک کیسے نمائندہ ہیں ہمیں راج تا کیسنا سروائیو کرنا گا آئیم لازمی کیسنا یک کہول ہے یک فیملی ہے آئی چکن آئی زاگن جنین ماسو پیسن آوات آرواترم سروائیو کرنا گی نا آواتی مجھ زند کیسنا آواتی عظمتن وقف کرتا گئے آر دیگا ہچ کارنے ٹھیک ہے نا صبح شام ہر کجا تو عشاء گوشے ہر کجا تو عشاء لوٹے اے اور نچاری زمستان نچاری گرم و سرد نچاری راوتے فن خدمت کنتے پتہ یہی ذمہواری راج ذمہواری وہ ہوتے نا میں کہتے نا وزیر اعلیٰ صاحب ہیں چیف سیکرٹری صاحب ہیں سیکرٹری کلچر صاحب ہیں منسٹر کلچر صاحب ہیں وہی ایشانی ذمہواری اما جہد کوششم اما میشین کے بھائی اے وڑے فنکار کہتے نا شما وانچو وظیفہ ہے یک مثال کے انڈومنٹ فنڈ ہے انڈومنٹ فنڈ اما لوٹان کے بھائی تو ایشیا یک فیئر ایک ریئل آرٹسٹن فیئر ایشانی یک لسٹ جوڑ بھی اور ہما آرٹسٹانی ایک منتھلی کے اے وڑے کے آرٹسٹان کیا بیمار بانا اوانا منتھلی وظیفہ انچے برسی کہ آئی عزت نفس مجروم بھی اکسے دماغ وطی دستہ شہار مکنتے نا میں جوت کوشش ہمیشہ کہ بھائی اے وڑے یک روڈ میپ پہ یا وڑے یک پروگرام میں ترتیب دے گی بھی کہ آئی تک کس طرح منتھلی فنکار ہے کہ ہما فنکار کے یک فن خدمت کرتا گا زبان خدمت کرتا گا میں دو ربیدہ خدمت کرتا گا چونکہ تاج بولیدی ہے تاج بولیدی یک مزن نام ہے مثلا متراوشی کہ منی یک ڈرامہ ہے تو مست توکلی میں بلوچ زبان ہے یک مزن عشقیہ داستان ہے صوفی داستان ہے آئی شاعری کے استنا شعر جنگ یا شاعری کنا کے استنا سگ گران ہے کہ ہمیں پیڑا کے استنا ہمیں ڈرامہ تا ایک ڈاکو میوزیکل ڈرامہ ہے تیشتا کے استنا تاج بولیدی ہفتاش 100 جتا گا ایشی ڈائریکٹر ہے تا بلوچ صاحب ایشا شمودہ لوٹائن تے اور پدہ ایشا نیادن تے مجھ سٹوری ایشی دیما ہے کو کہ بھائی اے وڑے سوت مارا ضرورت ہے کہ ہر مثال یک کنفلیکٹ کے ڈرامہ تا پیدا بھی آئی سببات ایکٹنگ ہم کو تھا نا ہمیں مثلا ایشا ایز اے پرفارمر ہمیں پیدا تھا ہر ڈرامہ تا یک سٹوری تا کہ ایک کنفلیکٹ پیدا بھی تا آتا ہما موڑ سرا یا ہما سچویشن سرا کے تاج بولیدی یک خوبصورت تھا کہ ہفتاش 100 جتا گا نیشی اور مخلوق بعض دو سمدارن تے اور تاج بولیدی ایک مظہر نام ہے کہ پوری تین کی دنیا ہے تا بلوچی زبان مثلا کہتے ہیں نمائندگی کرنا گیا یہ بڑے فنکار ہیں مگر کہ وزیر اعلیٰ صاحب یا میں راج ہیں یا میں یہ بڑے ڈپارٹمنٹ ہاں بھائی دیما بیائیں ایشانی کہتے ہیں دست کمکی پہ کرنا کیا عزت نفس مجروب بھی کس طرح معلوم بھی اور ایزاگ مثلا فنکار پتہ تو یہ فن خدمت کرنا گیا نا تو آ رہا کم از کم ہمیں کسی ایک نوکری تو بھی دے نوکری آ رہا نہیں تو چلو ایزاگ ہے نوکری بھی دے کہ یہ برو تو فن خدمت پہ کرتے زبان خدمت پہ کرتے اور ایزاگ کے استنا اکس وظیفہ یا اکس تنخواہ برسی کیا ہوتی جس سے مثلا کہ زند یک کے استنا گوازنے کے واسطہ کس سے محتاج بنے جی وجہ تاج بولیدی توارا ایک صوت ہی ہم تیار ہیں شرف دار اشکر کو چاروں کہیں صوت تابعہ چار نے تاج بولیدی دوارا پدم مراک شدی یہاں پر دیدان شہیدان چھ غسل چھ کفن دیدان شہیدان چھ غسل چھ کفن ابرو کشتگین دوست درا دفن دیدان شہیدان چھ غسل چھ کفن دیدان شہیدان چھ غسل چھ کفن
खंदर फरा नवीसा आहा की दोस्त दीसा खंदर फरा नवीसा आराम इश्क दीसा आराम इश्क दीसा आराम इश्क दीसा गुरादा बे अमन ने कबरादा बे अमन ने दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन ने दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन ने अबरूए कुश्तगीने अबरूए कुश्तगीने दोस्ते दरा दफन ने दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन ने दीदानी 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 शहीदानी छे गुस्ल छे कफन ने मोताशिया के मुर्ता दामुन खुदी मदस्ता मोताश पेशा मुर्ता हदाश कुल्ला दस्ता दामुन खुदी मदस्ता दामुन खुदी मदस्ता दामुन खुदी मदस्ता बेआफ बेनंगन्ने बेआफ बेनंगन्ने दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन दीदानी शहीदानी दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन अबरूए कुश्तगीने जालिम अबरूए कुश्तगीने दोस्ते दरा दफन दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन क्षमा हमा खुमारे हर वक्त इंतजारे क्षमा हमा खुमारे हर वक्त इंतजारे हर वक्त इंतजारे हर वक्त इंतजारे हर वक्त इंतजारे दोस्ते हम दमन हर वक्त इंतजारे यखा गु हम सुखन जी शरफदारा यकरंदी पदा वशत के वाजा खूबसूरत बरहदार तवारा ताज बलदी सोच शोशकुत मरुची में मरागे शुहमा टाइंता ये बाबत बजलस करने गए ताज बलदी शर्फा इज्जता क्या नादरा है उमे ये मरागे से मकसद हमेशा के कोमा या बलूच राजा ये गुशक लूटे दसबंदी करने लूटे कि आइए इलाज खातरा आइए चार तप्पा से वास्ता आइए आलपुरसी खातरा माबादें बरुएँ परचे के मैं किराया रवायती बुतन ये रवायत बलूच को बदल कुता कि मौती ज़िंदगी आर्टिस्ट फ़नकार अहाँ इज़्ज़त शर्फ भी दिए ताकि अहाँ हौसला अफजाई भी तो लाजम फ़नकार ताज बुलेदी भी मुरीद बुलेदी भी ईशानी अमिचो मतलब नाम है कि रोबरकते बलूचिस्तान हम हाँ दोस्तदारा हम दो मल्लुक दोस्तदारा या वोशकन एक मज़न है गैप ही बुता गैप है नामा बला ख़त्म बुता लास बुता कि माँ मैं गुशिंदा रोबरकते गुशिंदा भी वहाँ रोदती बलूचिस्तान मर्दन दोस्तदारा लाजम इधरों में अस्तियाँ में फ़नकार आनी दिल बड्डी आनी हौसला अफजाई दोस्तों वासा ज़रूरत अस्ती जी आसिफ जहांगीर जो बाज़ खूबसूरती जो गब्जे के राशन चाहे कार्ड भी सेहत कार्ड ये इलाज खातरा चुक्कानी मुलाजमत हवाला ये बाद सूरत हाल जोड़ भी पर शानी की प्लेटफॉर्म नहीं थे ना आर्टिस्टा पेश ज़माने का बल्कि मैपल बुतगा सोहत बुतगा बलाएं दीवान बुतगा वाउदा मजन ज़र्री रस्ती मरचा ये गाना चीज़ें भी इंटरनेट और सोशल मीडिया जो रहे जल्दी शेंगो तालान भी आइए पता आवड़े मुआवजा होना रस्ती तो ये वाला है एक मजने मतलब वहाँ फ़र्क की कि यहाँ आवड़े हौसला अफजाई बुआ गाने तो अगर रेगेशन गप्पी जो तो
رجنگ پیشی کے تقریباً پیشک کہتے ریڈیو بوتا یا ٹی وی بوتا یا تھیٹر بوتا یا انچو مثلا علاقہ کہتے نا چے پروگرام بوتا گا نا میلہ بوتا گا سیل و سواد انچو پروگرام بوتا گا آنی چکا ٹائم ہے کہ اے پروگرام پی ٹی وی یا بند بوتا گا ریڈیو بند بوتا گا پرچے اسے کہ گوشن کے زر نے نو زر کے مبی فنکار روزگار ہمیشہ فنکار میری تے گڑا ہمیں خاطر اما گوشن کے بھائی یا کنچے مثلا اما پتا ہمیں مردہ پرست قوم کہ بعد از مرگ یک مردم کے بیران بھی میری تے رو قبر تا قبر و کل بھی پدا اما کایا نندن آئی صفت و سنا کنا آئی واسطہ ایوارڈ اعلانم کنا آئی واسطہ زر اعلانم کنا وہ بھائی یک مردم کے زندگی تو آئی پرچے آئی مثل کے حال حوال نہ کنے پرچے آئی گسا نہ روے پرچے آئی رجست نہ کنے پرچے آئی دست کمک نہ کنے اما گوشان کے بھائی پلیز فنکار کے استنا یک راجے بالکل یک جتائیں انسان ہے تیوی کے دنیا ہے تیوی کے مخلوق اچھی فنکار آرٹسٹ فنتون و لطیفہ والا مردم کے استنا آج شدونی آرٹسٹ شدونی انسان ہے چٹ جتائیں مخلوق ہے تو آ کے استنا تیوی کے زن ہمیں جو دو کوشش تائیں آئی دیما اچ لالچ نے کہ یار منی لاپور بی بی یا منی مزنے یا گسو ماڑی بی بی منا گاڑی بی بی منا بنگلہ بی بی آئی فوکس تیو گے فوکس یو کا وطی فن میں وطی زبان ہے یک مردم کے وطی تیو گے زن وقف کرتا ہے وطی زبان سرا وطی زبان سرا وطی کلچر سرا ادھر عبیدہ کے سرا نو باید میں راج ہم چیزیں فرائض ہستے راج میں وزیر اعلیٰ بلوچ صاحب جام کمال صاحب دست بندی کنا عبدالقدوس بزنجو سپیکر بلوچستان صاحب چی دست بندی کنا منسٹر کہستنا کلچر اچھی دست بندی کنا اور پتہ وطی زبان مالدار مردم کے استنا صاحب حیثیت مردم کے استنا یہ یوکا صرف راج چی کہستنا ذمہ داری نہیں امین ذمہ داری ہستے راجن ذمہ داری ہستے میں قومین ذمہ داری ہستے کہ ایک مردم میں زبان خدمت کرنا گئے میں دو بیدہ کی خدمت کرنا گئے شاید دیم روی واسطہ وطی زن وقف کرنا گئے بھائی ای وعدہ مثلا کہتے نا آرہ شمیں ضرورت ہے شمیں بھائی دیما بھی آئے ہر چیز کی بھی ضروری نہیں تو لکھا نہیں صاحب آئی کمک پہ کم مثلا اردو روشن کے قطرے سے دریا بنتا ہے سمندر بنتا ہے نا تو مثلا ہر چیز کی ہوتی صاحب حیثیت مردم مثلا دیما بھی آئیں یہ وقت فنکار خدمت پہ کرنا آرہ مثلا کہتے ہیں یہ وقت مثلا آرہ ضرورت ہے ضرورت واسطہ ضرورت مند کہ تو کمک نہ کریں گوڑا دیگا کجا وقت آئے کمک آج اگر تلک منت تو میں مراکشات کے ہو سربتے ہو لازمی شما وڑے ہوں کردہ شما وطم آرٹسٹ ہے آنے بشتکار رائٹر ہے شما آرٹسٹ دردہ آئیے جذبات ہوں سرپت دے شما وجہ لک منت بعض منتوار شما منتوار پیٹوی بولا بلائیں سر حالے بلے ما کم وقت رسے تو کم گب جا حالانکہ تاج بلدی مزنے شخصیت ہے جی شرف درنگ چونکہ گپ مجلس وہ گہا بلے وحد مت چی کمی وجہ والاتے ہیں نگے گین جاورال صورتحال ما کم میں وقتا واجہ تاج بلدی بزا گب جا تو لازم زندگی راجانی مستنے پجا رستے ہیں مایا قوم آگوں دست بندی ہیں پورے پیو کی قوم ازگار و سیرے مردمہ سرکاری ادارے رہشونا علاقے گاں کہ آگاں شما قوم دیمروی گپا جنے قوم ترقی گپا جنے ضرور ماننا ہوشیں کہ وہ کا فیڈ باز ہیں شعبہ باز ہیں تعلیم ایجوکیشن سیاحت درست بلے فنکار ازنکارانی دیما برا آنی حوصلہ افزائی کنگ آتی حق سے ہی بنیادہ کہ آوتی فن و ازما دنیا کنڈ کنڈا روتی اقصا تی دمگا تی دودمانا تی تاریخا تی زبانا تی ثقافتا پدر کون ظاہر کا تو ہمیں آترہ ہوں گوشن کہتے ہیں میں آرٹسٹ یا میں ازنکار میں حق ساں بلوچ راجے حق ساں بلوچ راجے آندھی کم تو ایشانی کمک کرنے کا واسطہ میں دوستانی میں پروڈیوسر اعجاز احمد ماں شمارا پورے قوم ارکسا دستبندی کہ ہر حوالہ میں آرٹسٹانی دستبندی کمک کرنے بھی آنی حوصلہ افزائی بھی دل بڑی بھی تاکہ آپ اتی عزم اتی فن گیشتر شنگو تالان کتب کنم شرف دارم گوامی دانکا اتی مہماندار زاہد اشتی عمروچی مراکش سنبھینو اعجاز احمد موکل بھی دیت اللہ باہوٹے